dala nayiphathe ngimele. Ngiyakubona lapha uposta nabo Mirumba Peach ubusy nje. Ubusy nama celebrity. Tell me about it. Ukuthi wena ukuze ube Sam the Man. Okay, uye washintsha from Magic Brush to Sam the Man. And manje ngiyabona ukunama celebrity Sam, ngibona uhamba nama celebrity kwenzakalani? Kwenzakalani? Uthole ithenda. How did you meet these people? Yeah, ne. Yeah, ukuhlangana nabo Murumba. Ninye awuthambe igunda lapha kimi uthabanga igama la. Yeah. Yafika lapha ikhalisa ingoma yakamrumba manje mina ngithi bengithanda le uBarna Boy le. Yeah, uBarna Boy. Yeah, bengithanda kakhulu. So mangizwa le voice le ngithi uBarna Boy. Bona boy ushayelekele le track. Ulishaye nobani uthi haya kusuBarna Boy umrumba lentwana. Yeah. Engamphikiza uthabanga ngamphikiza ngathi akunamrumba nix umrumba wani lo ukhuluma ngayo. Barna Boy lo muntu awumazi uBarna Boy le yaseNigeria. Uthi hayi umrumba le. Yeah. Ngathi ngicela ungisendele lo track. Wangitshela igama wathi shona 101 ini wangitshela igama ngalilanda ke ngalidownload. Hey ngalishaya itrack kaphela uma 3Ds. Abantu mawafika ngishaya itrack eli1 baba. Yeah. Hawu. Naku manje sokufika le ayi man. Athi ngicheke lo murumba lo wangitshela ngayo. Yeah. Ngangena ku YouTube. Ngangena ku YouTube ngibona abo Kelvin Mumu lapha yana. Ngiyabona ukubhaliwe ukuthi babuye kuMpumalanga omunye waseVenda manje angiunderstand wasengibona nabo Mumu lapha ngathi thi ngiphume kulento angangena ku Facebook ngabhala futhi Murumba hana kuyaphuma ke manje ngibona ikhadi ngithi le card le yiyo mara mina ngayenza ngcono athi ngizama ukucheck inamba mangichecka ngifuna yona le bhalwe bookings le ngafonela yona umjida wathi masikhulume ku WhatsApp angitholanga lo oculayo ngoba uchuba ngithi angitholanga lo oculayo ngithole lenye le so bana magaba lo oculayo ubani igama lakhe lo oculayo Innocent and then lo omunye wenzani yena ushaya ama beats ubani ulukuzana Emmanuel okay so Innocent no Emmanuel so ngithole Emmanuel lapha so wathi kwenzakalani ngambhalele album ngathi ngicela ukuzokugunda for free bengicanga ukuthi liyana ngithi bengingaka understand ukuthi bawuthu ngicela ukuzokugunda for free ini ngithatha izithombe after lapho ke ngizokhona ukukhulisa ibusiness yami yabona so umjida wathi hayi talk to this guy wangisendela inamba kaBesh imanager yabo okay ngam WhatsApp ke uBesh WhatsApp uthi inamba yami uyithatha ngabona ukuthi ukutype enye album futhi athi ngihambe screenshot ngale yabona nga screenshot ngale ngambonisa uthi okay so uthi kwenzakalani awusend ispan sakho sisibone ngathi awunamanga lo ngamshanga ezinye izithombe lezi besithutwa ama iPhone lezi ezama screenshot wathi alright nizokhuluma nabafana nizobuya kuwe akungakapheli 2 minutes ngiyabona lo Emmanuel ngapha so isevile inamba ngathi kusho khona ukuthi hayi ispan ngizosithola nayo uBesh ngiyabona maka post singiyabona status ngathi nayo isevile boma Tuesday uyangiWhatsApp uthi ischedule sakho sihamba kanjani ungakhona ukusuka uze Midrand unayo imoto ngithi ngaleso sikhathi anginakara umuntu nje unayo nengolovana unayo anginamali yokugibela ngeMidrand so ngiyabonga Mbali ngokunginika le mali so uMbali ngamtshena ke Themfethu ngithole out la eGundayo celebrity mara nginamali yokugibela ukuya lapha uyazi ngale ndawo yakuyo angazi Midrand mina ngazi indawo ngamfonela ke uBesh mina ngoba sikhulumile wathi Thursday ngathi alright akuna flop ngizoza mele ngiye Midrand Thursday khuluma noMbali wanginikeza imali okay
ngiyamfonela ubhesi ngithi itaxi emidrand ngiyithola kuphi naye kumele afonele omunye umuntu ukuthi abuze ukuthi ababuze nokuthi awangeke ube bangani mfethu ngoba ngigcine ngamtshela naye ngathi mfethu mina anginamali kahle namhlanje mara imali etaxi ngingakhona ukuthi at least ngifike ngayo wangitshela wathi mawufika lapha eMTN azibe uthi number 6 khona lapha ngafika ngagibela midrand ngihamba ukuthi ngiyalahleka ora ngiyaphambili ora kwenzakalani so unethemba lika driver ngapha ngisaba nokubuza umuntu uzothi imvimvane le ayazi nimidrand angibuzi manje angisho manje emafonini nethu siyakhona ukwenza abo Google Drive abo My Ways o Waze or bayibiza ne Waze ungene kuyo while imoto ihamba nayi lokho ikubonisa iaddress izosho ukuthi you've reached your destination bese uthi short right or short left or stop sign nix mfethu ngafika lapha eBoulders ngafika ngayehla ngoba ithe mangifika eBoulders ngifonele ngafika ngayifonela ngathi ngiseBoulders okay ila sengicabanga khona ke eBolt ngoba iaddress bekangigayile awumangiyicheka ngiyabona ukuthi ithi 37 rand elenginayo mara mangisebenzisa le mali le for ukuthi ngibuye izoshota le mali mara ngathi hayi uNkulunkulu uyazi hayi nga request ngavaya ngifika egateini ngafona bangivulela ngangena le shaya ngama code la le ngilandile lapha uSestro yafika isangibona lapha ithi hayi I trust you my guy ngathi ungithemba kanjani ngingakasebenzi yathi hayi ngiyakubona ukuthi hayi isipani sakho uyasazi ngathi okay ngangena ngiyafika lapha ngithola uOmiti ngithola yena uIno lapha yana ngiyafika ngiyambulisa la ngiplomile bathi hayi relax ngahlala ngiyabona ukuthi amajitha ayaphila mose la ngihlile sengikuma double story manje wena bashaya umoya ngiyabona ukuthi lezi bezifuna ukugunda bangempela Omiti ushaya ngesinye isihluthe esingakalala ngabe ngiyabona le manga ngikaya lekhanda engiyenzela mangaqala ngayo umrumba ke innocent ngaqala ngayo ngamgunda akalandela Omiti ngiyamtshela mfethu awehlise uthi hayi angiyehlisi mina ngishaya ekhathi ephezulu mara into engiyibonile mina ngibone le ukuthi mangashaya le ubona njinga le hayi izoba grand hayi wathi ufuna le nto lezinkulu ngamshaya yona le nto lezinkulu baba happy baposta nako manje ngi-out ubani Akim yakhomenta kuyathi mfethu ngicela unilethe lo muntu before ahamba azazongigunda manje uyangitshela uIno manje uthi manje sesiye sentini angazi ndawo ngizwa amagama nesentini ukuthi ngakuphi ngazela lapha